Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinagan abong. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak alakien, ket nagayatak iti balasang anapintas. Naragsakak iti panagkadkadwami, ket ninamnamak asung batannak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Bong, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Aggusto ka ni Celia? Narda. Anya? Si kaamay sa atumboy, ti aggusto ka ni Celia? Oh, apay. Sana ka di ama ikari. Nataurak mo. Ha? Natar kang agpaiso, angam? Tumboy ka, Matt. Anya ko matidangkos iti dayta. Sa bagay. Siyak tupay. Aday ayatak itinaliman. Nagtaer. Oh, sanak dilawon nga gusto kinisalya. Angam, siyempre. Imposible nga gusto kanyak dayjay. Natural a babae ti kayat na. Anya nga iti amom. Armamlat na Why? Anya? Ay, excuse me. Siyak ti Armanda. Saan na siyak ti agaram? Ha? Wala niya. Nagpintas ka bakla. Ado, ti abakam ababae dita. Nagatidog launay tabuok mo. Kankulot pa'y. Sakit napudaw ka pa'y. Kaslapud no amay saka babae. Babae ak matatalaga. Nunan. Oh, anya ngay. Agsata. Okay. Basta sa anak nga agbartek narigatan. Madadael ti pintas ko. Uray mabartek ka. Tadi lang bangir ti balayong. Awan parikot dita. Kan uray man maturog ka dito'y balay mi. Okay. Alang nga Roden. Irwar mong taul-ulasam dita nga arak. Taag siya ta. Agyaman nak, tapi naunagnak dito'y balayo, Celia. Apay ko maadi ka pa unagan, kat nasayaat ka matatao. Ay, wan gayang. Ato yo, para kan ka. Naimas at tinapay. Agyaman na ka. Ay kat, meriendaan ta na. Sana, kanum to. Para kan ka dayta. Kanum to asiksikan. Ay mabit lang tainak magisagana iti kape. Tulungan kan. Tapno mabibit. Nasaysayaat pa'y. O sige, mapantan ijay kusina. Magusto ak titimpla ma. Kan, nagbanglo to'y barako. Sige laang, agkape talatta. Ado pa'y dita termos. Amom, Celia, naragsakak no si katikadwak. Uray siyak naragsakak met no si katikadwak. Ngamin, nasayaat ka kanyak. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Uray sika, nasayaat ka mat kanyak. Sapay ko tadi ikan to agbaliw. Ay, saan, Bong? Saan ak to nga agbaliw? Oy, Beng, sa di naman ang tipapanam. Anya, Abing, Bong ko na yung matatatang. Aging ka diit na adak ka lakon. Kat di yung maaklon akastoy ti kinataw. Ay, nagpintas ka kumabalasan, no di ka kasta. Ala, di na kontaktakan tatang. Adda pa panak. Sa di naman ang tipapanamaya. Inak nga rod pa siyaran di Celia. Apa siyaran? Siyempre, ar-armag. Anya? Di pailan ni bakla di ta bangir abalay ti armam. Tada kayo ti agbagay. Minarda? Asino pa'y kuma? Kit iso lang mat ti bakla ka aruba. Apay ko mga iso ti armag ngay. Kat ni nga rod Celia ti kayat ko tatang. Ni bakla langin ti armam. No agasawa kayaw. Uray siya kung ti baka mo iti maparte. At damat baka kan baboy kaw.
Sasawan nyo mo, tatang. Di uray ilakok to ti dagak ijay amyanan, ta ison ti pagkasariyaw. Ay, ni tatang talaga. Nun ni Silya ti Armam, sa anak nga umanugaw. Nasingpot ni Silya, tatang. Nasaya at pa iti ugali na. Ay basta, ni bakla di ta kaaruba ti kayat ko aparaken ka. Ay, nagadukot nga mo yun. Inak man langan. Di ka mangsinga, tatang. Sabong, parakan ka, Silya. Agyamanak, Bong. Sabong parakan ka, Silya. Agyamanak, Bong. Iso ka ditay ko na magayem mo, Celia? Wan, Jimmy. Bong, iso ni Jimmy. Gayam ko. Kumusta, Brad? Nasayahat, Mat. Nabayag kayo ka nung agayam kini Celia. Una, Brad. Nabayag nga gayam kami. O sige, agsarsarita kayo pa'y ha? Tainak ijay kusina. Inak mangisagana iti merienda tayo. Sige lang, Celia. Brad. Kaya't ko lang nga ipakaamukan ka. Nga ar-armak ni Silya. Kasta ka di? Katsi ka. Apay nga da ka dito'y balay da Silya. Gayam ko lang ni Celia. Amangan mo't nor-armum. Saan? Nasayat nga rin no kasta. Tadyak kayat nga da karibal ko kan kwa na. Dakas lakit di ti mapasamak no kasta. O sige lang, agmerienda tayo. Naimas day talinutok akan kanan, taado ti gatanan. Paggugustok at talaga ti kan-kanan, Silya. Celia, umuna akon. Agsubliak to manen. At dangamin kasarita ka tao. O sige, agan-anad ka, ha? Jimmy, saan ka nga agsubsubli pa'y? Nagalas ngamin akitaan. No kasta nga da ka dito'y balay da Silya. Ha? Kasta ka di. O sige, matungpal, Bong. Sige, inka nga rutun. Inkan, taado pa'y ti pagsaritaan mi kini Silya. Di ka mangsinga. Kasano ay Silya? Agawid ako na, tani, sumipngut-mutan. Sige lang, Bong. Agyaman na kiti isa sa rungkar mo. Kan agyaman na kiti inted mo. Awan ang yaman na. Basit lang ba nagdayta? Alang arudan, ingkan, tadi ka marabyan. Amangan no makasalaw ka iti dakas at tao iti dalan, kat anya pa iti aramidan dakan ka. Sige nga Rod, agpatuloy akon. Agsubli ak tumanan. O sige, nakalukat lata tiri daw mi para kan ka, Bong. Narabian ka mait, Bing. Bing manan, bungkunayo kadilatan tatang. Apay narabian ka. Nagkapuak nga Rod ije balay da Silya. Nagaduti nagsaritaan mi. Anya nga'y tinagsarsaritaan yaw. Nasken ka di pa'y nga ibagakan ka, tatang. Damdamagak lang mat Aywin gayam. Imbag ta simangpit kan. Umay tuinton madamdaman ni bakla. Umay nakakano sa rungkaran. Ha? Bakla? Ni Narda Umay nakasarungkaran. Imay itay malam. Ngim imbagak nga agsublilaan nga ni ta Arabi ay. Apay ka nung. Basta umay nakakano sa rungkaran. Bong, anda ka din? Anday tan. Mala. Inkapastragay. Apay, anya ti bagam, Narda. Imay ka kano itay malam. Awan mo't kit diti importante, Hangam, naku na ngamin ni tatang mo nga umayak iti Arabi tapno agsarsarita ta. Kasta ka di? Kat imayak mo't Total, awan mo't lar aramida. Kat, anya nga iday taawit mo. Arak, red wine. Ken, ada na imas asidaan a pagsasangwan tayo kada tatang mo. Siyak mismo tinagluto. Adobo a karnit manok ken baboy. Ken siyempre, adamutan inapoy Tapno saanan nga agluto ni tatang mo. Kasta ka di? Wen, wala. Intan isagana ti lamisaan tamangan tayo pay. Sige nga ron, tapno saan ako nga agluto. Wen, adu ti intugot ko amakan. Ala, dito'y ka na maturog, Narda. Agkaida kayo kinibong dita silid na.
Sapay medyo nakainom ka. Ha? Kwa, tata. Okay laeng. Asiniglaang ti balay mi. Di talaang matbalasiw ti kalsada. Kabalan na day tatang. Ang marabi una yan. Iso maturog kan ditaw, Narda. Kwa, saan ang tata? Asiniglaang matibalay mi kunak manen. Uray pay. Anya nga iti amam, no adda na rungsot nga aso di tadalan, ket kagatin na ka. Wenno saan, adda masalaw mo anabartek, wenno aday, ket anya pa iti aramiden na ken ka. Ay, saanen, tata? Awan dakas ang mapasamak kanya. Ay, tulod ko langan, tatang. Asidag nga paiso ti balay da. Ngam nasaysayat no itulod ko. Okay, at datan dito'y paraangan mi. Kasano, agawid kan. Wala, naitulod ka mo to. Iso nga agawid ako na. Anya ti aramiden nyo adwa, dito'y paraangan. Naibagarabi yun, na. May kulain tulod to'y anak yun. Sige ha, agawid ako. Ay, saan? Ay, dito'y kabalay ang maturog. Ang mga numakasalaw ka iti drug addict dita, kat anya pa iti aramiden dakan ka. Ang sidag lang magtibalay minana. Ay, agpapanpay. Ala, umay kayo. Umunag tayon dita balay. Naturubak dito'y datar, Narda. Kababayin matkan ka, numaki ka idak dita ka, ma'am. Ay, nagtangkanday tadatar. Awan ko tiyun na. Kit man ano kuman, maturog ta adwa dito'y kamak. Malawa mat. Kaya't mo asawan. Dua ta maturog dita ka, ma'am. Kababayin mo ta. Si kakit di mat. Kasla saan tang agayam. Sige nga ron. Maturog ta nga ron. Nyamit ng tikas to eh. Diyak mo't makaturog. Uray ni Narda. Balikid mo't mabalikid. Ay, at-at-alakat nga ron. Diyak makaturog. Bong, Api nga garasas ka. diyak makaturog. Ay, siyak. Ngamin, kaabay ka. Ha? Bong, arakupan ka ma. Narda. Inarakop na ko din. Bong, Narda. Inagkam ti bibig ko. Bong. Narda. Agkan ka pa, Bong. Umay kayo nagarmusar. Nagkiruga kitiin na poy. Adamot ten longganisa, itlog kan tinapa. Kwa, nanang. Nay, anya tinapasama kada kayo? Kas kay lagbinbin na eh. Mala, agtugaw kayo na atamangan tayon. Umay kan, Bong. Mangantayo pa'y sakbay nga agawid ka. Ala, agtugaw kayon. Tamang isaga na ak iti barakaw. Mangan kan agkapita yaw. Ay, mapayakas to eh. Kasla marikrik nakpay lang ti agak ni Narda. Anya ti kayat asawan da ito eh. Kasla marikrik nak ti panangarak na kanyak itinayrot. Ay, Beng. Anya ti pampanunutem dito isalas. Di ka matin matagtagar eh. Sipod simmangpit ka. Naturog ka gaya medyo balay da Narda. Tatang. Kuha nga min. Ayos lang, Beng. Agasawa kayo langan kini Narda. Anya? Wen, may ito agasawa kayo langan. Agbagay kayo may. Tatang. Agkalaysa kaya, untawan parikot iti mapartay.
At datay baka kano patababoy ka. At upay ti kalding ka. Apay ko mga kalay sa kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat. Apay nga roda naturo kay di balayda. Kidaw ti ina na maturo ka kigibalay da. Amangan ka nuno at dada ka sa mapasama kanyak iti dalan. Nga uray nagasidag mo. Kahit naturo ka iti salas da. Iti silid ni Narda tinagturugak tatang. Ha? Kahit anya tinapasamak. Ha? Namnamaan nyo nga da napasamak tatang? Katanya nga rod ngay. Naginagak kami lang tatang. Ay, peste ka di. Ay. Di ka agungat akasta. Tamom, Beng. No ni Narda ti makatuluyam. Naragsak to ti bangunin nyo a pamilya. Tatang. Taagpada kayo met nga da pagsapulan na. Ni Narda ket adda beauty parlor na. Ket si Kamay manghup opisina ka. Iso nga awan to parikot yaw. Saan kayon to amarigatan iti pagbiag yaw? Tatang. Alakit din. Agkalay sa kayon kini Narda. Tada kayo ti agbagay. Bong, nakapasyar ka mat dito balay. Kumusta, Bong? Nasayat mo't. Apay nga da ka manan dito'y balay da sila, Jimmy. Kuha, Bong. Kayat ko nga ibagakan ka, ada kamin ka ni Jimmy. Da kayon? Ay nga ti kayat masawan. Agayan ayat kamin ka ni Jimmy. Day tatipod no, Bong. Sorry ngam ti kayat ni Celia. Gaputa may saak ka no apudpud no alalaki. Ha? Amok nga ada pa naggustong kanyak, Bong. Ngam agpatinggalang iti panaggayam ti relasyon ta. Ni Jimmy ti kasapulak iti biyag. Isa apasensyakan ha? No pa'y kasta. Sumarungkar kalata dito'y balay no kayat mo. Sige Anya nga rod. Nasaya at mat nga rod no kasta. Pudno launay, ada kayo ti agbagay. Pudno alalaki ti kasapulam, Silya. Iso ang maawatan ka. Saan ka kumaagumura kanyak, ha? Silya. Saan akto ang pulo sa gumurakan ka? Kat sapay ko ma, taag nanayon tiragsak yung. Narda, mabalin ka di adatan ti agkatunuyan? Ha? Agkatuluyan? Among ka di. Diyak malipatan day di panangagak kan panangarakap mo kanyak. Kasta akmat, Bong. Kayat mo ka di ngagkalaysatan? Ha? Agkalaysatan? O sige, kayat ko launay. Ay na, agsuot akmat langan iti wedding gown. Sigurado ka amayat ka iti imbagak? Ngagkalaysatan? Wen, agkalaysatan. Paikalay-saad kan ka, Bong. Ay-ayatan ka ngamin. Limad nga inayat ka. Isungarod a kanayon ka apasyaran ije balayo. Basta ka di. Sige nga rod, agkalaysatan. Awan parikot iti maparti. Tas idadaan ka nun ni tatang amang parti kadag iti tarakan na baboy. Kas tamutan iti baka na. Uray ni nanang ko. Kunana, ano agkalaysata. Kat adda ka no dagitay baboy na amaparte. Ipilit na kanyak nga alukuyan ka. Tapno agkalaysatan. Uray ni tatang. Kas tamad ti bagbaga na. Ang mala, awan dakas na. Total, kayat kamat ngay kalaysa. Iso nga agkalaysatan iti mabiit. Ninamnamak ani Celia ti makadwak tong palbiag ko. Ngem saan met gayam, Mr. Lonely. Nagkalaysa kami nga rod kini Narda. At daman dagiti mangkat katawa kada kami, gaputa bakla ken tumboy kami, ngem awan anyaman na dayta kada kami. Tinapateg, ket naragsak kami, nupay awan pay anak mi. Tuy pagayam mo, Bong. Agyaman ak pagayam, Bong, iti dayto apakasaritaam. Awan ti sabali amakunak, no di ti mangkablaaw kada kayo. Gaputa naragsak kayo kini Narda. Ala, sapay la kuma, tamaaddaan kayon to iti anak.
tapno makumpleto ti ragsak iti pagtaengan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan abong. Adi na inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.